أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا به وحثنا عليه كثيرا. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله يقول في محكم تنزيله: ونادى الناس جميعا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Waspujian pagsarang syukur pa Allah Subhanahu wa taala. Amin patut da pupudji hundeng ha mga susumbahon. Hakatan kiakilahan sin bangsa manusia Tuhan Allah Subhanahu wa taala in patut da pagtagipunan karena siya rin nagpapanjari singkatan. Amin saksian sin kita ni way Tuhan mapatut pagtagipunan bat malaingkan siya pakatilingkal sin dunya. Misan wala miabot inbaran niya pahawnu nabi na ibayan sa indiara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam deng hakabtangan iban sin risala iban sin agama sin Allah Subhanahu wa taala simampay sambil dimagpak mari pakauman iban pahula iban pabinaybayan sin kita ni. Amin pangdakan kato sin Allah Subhanahu wa taala in katan sin uno reng ha mga ibadat niya. Amin ibadat dakan sin Allah Subhanahu wa taala manunjuki pamagtag-ipon in kita ni katan kaniya in tanda niya tiyawag in katan sin manusia bukun sa jahat muslimun bukun sa jahat mu'minin but malaingkan tiyawag sin Allah Subhanahu wa taala in bangsa manusia katan piapanjari sin Allah Subhanahu wa taala long sin Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nas o kamulong yung mga manusia ittaqu rabbakum kabuga kamu patuhan ni Rabbul Alamin amin nagpapanjari kaniyo serta kabuga kamu wakshaw yawman iban kabuga kamu sinambuk adlaw rumatung amin adlaw qiyamat la yajzi walidun an walade wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a long sin Allah Subhanahu wa taala kabuga ini in hambuk adlaw rumatung amin bistahun sin Allah Subhanahu wa taala ingkatan iban bistahan sin Allah Subhanahu wa taala mga manusia iban sin jin iban sin hisupen piapanjari sin Allah Subhanahu wa taala sin pagsyukur nila
pa Allah subhanahu wa ta'ala bang biaddiin. Iban biaddiin pagtagipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya kato tani. In mga ni'mat amuin hiyanok hara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Banglong niya itong-itungon niyo. Amin listahun niyo. Atawa bistahun niyo. Iban kitaun niyo. Iban kitaun niyo bang maunuluag iban sin taud. In ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi riabutan sinakal niyo. Diabutan sinakal niyo bistahun bang maunu taud. La tuhsuha. Ang pakita niyo iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Asubuhon da kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mga ni'mat yanug harakan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tak kita niyo asubuhon. Sabab biyad din mo iusal. How no mo piyakay. How no mo nakawa. Iban how no mo iusaha bang sa pantun arta. Iban sin ni'mat sin Allah ta'ala ginhawabaran. Deng naman hakakulasog iban kakasay sin pamaranan. Iban sin pangumulan. Iban sin unupa. Inamin pagtamong inisiusulog sin ginhawabaran. Iban sin ni'mat. Deng hapamaybay pasasakatan. Asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw asubuhon bima'na bistahan. Haunu mo iusaha iban haunu mo piyakay. Bang asubuhon. Bima'na asubuhon bang biad diin mo piyag syukuran in Tuhan nagpapanjari kaniya iban sin nagdil kay mo. La tus'alunna yawmaidin an syukrin na'im. Asubuhon kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin katan pakarajaan nikmat yan. Hakin hawabaran niyo. Iban sin iusal niyo. Iban sin piyapakay niyo, iban sin siusulog niyo, iban sin iinom niyo, iban sin pagkaon sin kamu, iban sin katan sin waktu kabuhi, sin kita niyo asubun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa syakartum rabbakum? Biadin kamu nagsyukur patuhan ni Rabbul Alamin. In Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in manusia, maingat magsyukur kaniya, masih ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala rezeki niya. Iban sin ni'mat yaun kaniya wala in syakartum la azidannakum. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kaunan niyo nagsyukur kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. La azidannakum. Ganapan kulong niya kaniyo sabsin maingat kamu magsyukur patuhan ni Rabbul Alamin. Wala in kafartum. Bang kamu nagkufur kaniya. Di niyo maingat pagsyukuran ni sin nagdil sin mga ni'mat. Yan halom lima niyo. Piya pakay niyo. Piya bakay niyo adlaw. Inna azabi la syadid. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal tunin azabku. Ha mga tawri maingat magsyukur pa ni'mat. Nag-usal sin ni'matku. La syadid. Nakalandu. Inamin bisa nakalandu. Inamin waladi. Amin di na maingat tumungbasi. Tumabangin ama pa anak niya. Anak mga yutabang pamaas niya. Mapatut. Sabab maas niya. Sahat law yaun kakitaan mo wang biya dining kakuriput. Sinambuk manu siya sambil maas magkuripot hanak. Di niya matabang misanda kumahang kakuhit karayawan hikaganap patimbangan niya. La yajzi walidun an waladihi. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Demikian long nahi anak di day sab makatabang. Haun-uno na ring ha mga tatabangan na ibadat hikaganap sin karayawan sin maas niya hadlaw akhirat. Di niya na matabang. Buat malaing karingkatan imian nafsi. Ingkatan imian baranku. May ta sabdi niya kaingatan bang haunu siya hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya kaingatan bang unin datungan ni hadlong kiamat. Di niya kaingatan bang hakasanangan ka sa hibutang atawa ka na azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sab sin nahinang ni ibadat tiyo-tiyo. Sab sin nahinang ni raakan sin Allah ta'ala tiyo-tiyo. Iban in luto niya tiyo-tiyo. Ba't malingkan mataw din nahinang niya pardusaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam sin Allah subhanahu wa ta'ala inna wa'dallahi haqq. Bunal tuud in perjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tani matarrang. Iban kasabunnalan mabayak yaman sindi. Wallahi kasabunnalan. Wallahi matarrang. In tanda sin tarrang niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu. Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarahu. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isiusulong nin makahinang daing ha mga kakahinang niya hinang marayaw. Misan pain kaunan niya lagu-lagu bigihang lupi pakita da sin Allah ta'ala kani. Intanda sin janji sin Allah ta'ala. Bang hipakita kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang mo bimana tungbasan niya. Nakahinang kau ini bukun ka.
Amin kia lupahan mo na ibadat way ikaw naghaatay. Kia lupahan. Sa pantun na kat nakaril kau sadak ka tiyo amin way roon halga bangkay mo. Sa mahalga da pa Allah subhanahu wa ta'ala hambuk sibi-sibi. Hangan insya karayawan. Hipakita da kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbasan da sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mapatut kaniya. Karayawan. Promise sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tan hipakita niya. Promise da sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tan tungbasan niya. Tungbasan niya. Demikian hisiu-siu Isa bin Nakai ng lawan niya. Hinang kangian tungbasan da sin Allah subhanahu wa ta'ala misan pen kau na nebe lagu bigihang lup. Hipakita da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tungbasan sabab promise sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malaikan hisin maapun sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ampunun impardusahan sin daing katu tani mga palanggon ha agama Islam. Perjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna wa'dallahi haqq. Bunnal tulin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tani matarang bangkau janjian sin Allah subhanahu wa ta'ala kasanangan di niyayat tu balubahun innallaha la yukhliful mi'ad. Bangin Ramadan yari rima tung katu tani amin nagdara sin kaampunan deng Allah subhanahu wa ta'ala in hisyu in himinang sin dakan sin Allah ta'ala halam sin Ramadan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Promise sin Allah ta'ala ampunun niya kau sa ikaw hindi mabaya. Promise sin Allah subhanahu wa ta'ala rihin na kau kasanangan sa ikaw hindi mabaya. Promise sin Allah subhanahu wa ta'ala papanjarihan niya kau hadlaw akhirat. Amin susuran sin ikaw huhulaan kakkal iban masannang sa ikaw hindi mabaya sumud. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ingkatan sin umatku makasud surga. Promise sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya promise sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tani illa man aba. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam buat malaikat hindi mabaya. Aun hati tawri mabaya sumud surga. Long sin mga sahabat qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Ya Rasulullah hisan di mabaya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faman ata'ani dakhala al-jannah hisilingin magtaat kat makasud siya sulga. Promise sin Allah subhanahu wa ta'ala in makasud sulga hisiin himinang karena pagtaat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam labi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiu siulong niya in sumulang daing harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala faqad aba. Hisiu in sumulang di himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang marayaw gamman himinang mangi mataud gamman di mabaya sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala siyanat tintawri mabaya sumud sulga ampem promise sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannah ingkatan sin umat kulang ni makasud sulga illa man aba buat malaikat hindi mabaya aun hati tawri mabaya aun maita papuasahun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Ramadan katlon adlaw pahil-pahilun nin kaibanan arakala tu adlaw sadja arakala siyam adlaw sadja arakala magbaya-baya siya hangkan tiapuk sin Allah subhanahu wa ta'ala atas intung bas sin puasa di mo kaingatan hisuring katu tani long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin amal sin anak apu Adam kaingatan ni pelen hitung bas kani sin Allah ta'ala kaingatan ni wal hasanatu bi asyri amsalha. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hinang hambuk karayawan lipatun sin Allah taala pahangpu. Sambil pa 700 kiingatan mo 700. Long sin Allah taala ya Muhammad illa as-saum. Long sin Allah subhanahu wa taala ya Muhammad buat malaingkanin puasa ri nila kaingatan fa innahu li. Sababin puasa yan sukuunku. Bukun lamud deng ahambuk karayawan mahinang hangpo bukun lamud fa innahu li intung basin puasa yan sukun sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajzi bihi iban aku langin magtungbas wairun makaingat isu sambil malaikat may tak tungbasan sin Allah ta'ala uning sabab siyuku nin parakala pagtungbasin puasa ri mo kaingatan di mo mayan in puasa ku adlaw ini lipatun sin Allah ta'ala pahangpo sa bangka adlaw
Uslipatun pa 700 long sinallahu ta'ala la fa innahu li wa sallam fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sabab long sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagka-ikhlas niya himinang sin pagtangka sin adlaw Ramadan sabab long niya tiyangkaan niya in uhaw hapdi misan pabed din sakit sin tiyan iban sin sakit sin liog halanggang iban long niya sin syahwat bayak niya kailo magunay-unay iban sin dayang niya halom sin bilik kasila-sila karena ibadat day sa Allah subhanahu wa ta'ala in pagkaun halal in pag-inom halal, in asawa halal, sa hiyaram sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw sin Ramadan, adlaw niya sadya, iban ha Ramadan sadya, karena pertandasan sin Allah ta'ala sin pamarat saya muka niya. Bangin pamarat saya muka niya huka-huka, bangin pagpuasa muray sa langog-langog, biad diintong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tutong basan, daing ka niya sa taud-taud. Kaya ingatan mo, ikaw hawaran mo. Bang ikhlas ken hinang mo pagpuasa atau bukun ka labi luwain Allah subhanahu wa ta'ala doon hawaran mo bang bat sab ikhlas in Allah subhanahu wa ta'ala tung basannya sing ka ikhlas hamatub kaniya bang hatungod langog-langog bang hatungod hati niya bukun da wala da piarayaw mo baw puasa sakali sab malawa sa jen pahala pasal wala da hinang unin amin kamattanan sin pagpuasa may ta nagpuasa uno nagpuasa ring uhaw hapdi sababin pagpuasa pertandasan hangkan na kauri pasukon hapagkaun iban sin pag-inom iban parakala sin maglaki bini hakar na bang mo katahanan ninyat tubima na katahanan min maksiat malaggo ding hadto atau ruwaing ding hadto mga palanggo na kami Islam in pagpuasa ibadat in pag-ibadat suwa ikhlas iban mutabaah iban magada sunnat bitikan sin Nabi sallallahu Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani mga palanggon haga masin Allah subhanahu wa ta'ala inna wa'dallahi haqq bunnal tuud in janji sin Allah subhanahu wa ta'ala matarrang iman kasabunnalan janji kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw naka sabar sin pertandasan niya. Deng naman ha pertandasan pag inom makan adlaw Ramadan di sin syahwat. Sarta wala kau nagbati laul sin parakala pag ibadat misan pen kaunan malaul malanggang mahapdi. Damikyan biad dining karu sin tungadum. Hakarna hitindog mo. In pagsambahayang karna sumujud kaniya iban sin pagbasa sin Quran. In Allah subhanahu wa ta'ala pia pramisan niya kau. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala a'adadtu li'ibadi as-salihin. Long niya tiya tauan ko, tiya tagamahan ko in mga ipon ko, amin nagmarayaw ka ko. Bukon marayaw pa pagkahi, bukon marayaw pa maasadya, bukon marayaw pa hisun pang daigbay, bukon marayaw pa hisun kabagayan, bukon marayaw hipakita pamano sa karna o maksud niya rumakad. La, in pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kau kaniya, iban pagmarayaw kau kaniya bangin manusia nagmarayaw pa Tuhan ni Rabbul Alamin maka dimpangaddatan ni marayaw sambil papagkahin niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala hadith Quds a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya tiyagamahan ko in mga ipon ko amin nagtag-ipon ka ko amin nagmarayaw ka ko long niya sin huhulaan kakkal sin hastana dakula marayaw iban sin pag-inom makan jukup-jukupan iban sin panaiban niya amin dihil kukan niya limbang iban sin katan kaingin-ingin ang halam sin surga amin huhulaan niya kakkal wayroon pamata bakas na kita way pamata bakas na kita may ta wala mo biyay kamu ya Rabbi hasupaya ma'aun in kaun sin pangatayan tiapok kureng kaymo sa long sin Allah ta'ala inna wa'dallahi haqq bunnal turin janji sin Allah ta'ala matan inna Allah la yukhliful mi'ad inna Allah subhanahu wa ta'ala di magpamalu ba janji bang niya kau janjian
Maka yan kumaita aun tauring kato tanuna kita. Wairun pana kita. Inna kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sa'bukun biya sin tiya tau sin Allah Ta'ala sin kasurgaanmu. Intanda niya wairun matana kita. Maitin Rasulullah imian kita niyan luun sin surga hikuan. Kita niya sa intiya kama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaimu labi ring sin kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intanda niya wairun matana kita. Sa bang niya kau priamisan di niya balubahun. Di niya balubahun. Makayan kau bunnal bahayaun. Bunnal bahayaun. Dual bang kori na mga hakari pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dual bang kori mamarat saya patuan nagpapanjari. Ampa kau makayan puting saya ng bisarayan. Taib puting. Siap butsin Allah Ta'ala dalam sin Quran. In ayat mataud. Ampa niya kau iyan ya Muhammad. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya Muhammad, amunaning kitab. Amin yan naruuning katan sin promises ko kaniyo iban sin mga umatmu. Iban sin mu'minun na kau na rin kaymo. Iban sin mga anbiya kanabihan na kau na rin kaymo. La raiba fi. Way pagduwarwa. Bang imanin Allah Ta'ala beni aun. Misan paway kita sin mata wiriug sin tay nga riabutan angan-anganon sin pangatayan. Bang imanin Allah Ta'ala aun. Bugto hangan-angan ko aun. Bihaning pamarat saya ko patuhan ko Rabbul Alamin. Iwan bihaning pamarat saya sin mu'minun pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'akanim. Mga palangguna ka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in parakala sin pag-aga mapiyasawan niya. Wala siya kiyawa sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Bang bukun na ubos sin parakala sin constitution. Bang way na ubos sin parakala sin syara. Iban sin katan, sin suisay, sin umat na kauna mapatot kawaan pamintangan. Iban sin uno pa, in parakala pagtawhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haloon sin Quran, siap plagyan. Iban piyasa plag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo rakuman, in kulang, in panghati na to, suway siya, long sin basa sa leksikon, atau long sin basa, suway na to siya pangadjiun. Hipangasuwo, hindi kaingatan, in ulama na to, warathatul anbiya. In ulama sin kita niyo ganti sin kanabihan andu kailu doon kita niyo sumuok imingat daing mga uno kahukum-hukuman siwo den pagpuasa pagsambayang iban sin katan amin pagibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam wala minui pa Allah Ta'ala sehingga na cukup imparakala sin Quran na cukup imparakala nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rikatu taniyo kita niyo rakuman impatut sumalawat pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار ويا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Istawu. Wastaqimu wa'tadilu. Ganapin insapan pulang pambok mare. Tarasaw. Ang pa-space unahan. Sungin.
الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله